wallay yandere wagorunde yum ɗum ɓuri nendi e kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Musidɓe yiɓɓe, on hiwrama, on salminama, on landama so tawi ɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon fewdo o sahay ɗo. Haray menen ga meɗen e jaam alhamdoulillahi, yo Allah ɓeydan en jaam on mo be ka hikkori, ɓeydan en jawle ɗen kadi fala ɓayɗen andi ko ala hoore yahata. Haray ko adi kon mi wi on ko bisimilla ko tooli ka émission men comme no wowiri noon, émission mo andano hoore mon dogay alarba kala alarba ka télévision meɗen Jama TV. ɗum ko émission mo anduɗon joni o taaki e meɗen, en ɓuuri e tañƴinade ko émission mo tawaɗo, c'est à dire émission tawaɗo e wonaɗo e gollitirede ka jama e ka en personne on ka wonɗa ɗon, émission needi e jikkuji men. Donc haray no andirɗon noon sey tintidi wooday toɓɓe ko yewtuɗe moƴƴa ko hina seeɗa, tawata haray ko wawayɗe ɓeydude aaden on, wawayɗe c'est à dire waajade neɗɗanke on. no andi e affaire c'est à dire au droit domaine sociologie ko domaine wonɗo vaste, ko lowre yaajunde. ko ente sociologie kon ko étude de la société. Donc étude de la société eɗen andi no fuɗɗirta ka famille ji. Sinama société a ƴette taw en citoyen jom en personne, hikka ɗon famille ma on, hikka ɗon kadi e population heddi ɗon. Donc haray ɗon andi no yaaji moƴƴa ko hina seeɗa. Haray noon ɗon andi sayde tummodirɗe wo sayde yituduɗen ɗo e wooday ko yewtuɗen, wooday ko ɓannuɗen e noppi noppi ono wonɓe men darde ɓen. Meɗen andi kadi noon no woodi ɗuuɗuɓe wonɓe hutorde ko woni e feƴƴude ga kon. Vraiment eɗen félicité ɓe, eɗen encouragé ɓe. Tawde haray ɓe yi ko jokka kon hina sama kala woni ga, ko soobe tu woni ga, komin inni on kon sama soobe no woodi. Donc kono si soobe on ari ko ɗum ɗon, si sama kala on kadi ari, donc haray ɗum ɗon kadi ko ɗum ɓayɗon andi hay ka école no mari récréation. Eɗen andi ala ko ala mana, ala ko ala ɗimmo, ala ko ala nando, wiire noon. Donc haray hande kadi eɗen ardi ɗo e ko wiyete kulol. Donc kulol e affaire needi e jikkuji men koko woni e tagaɗo on. Kulol no e neɗɗanke on, si o jaɓi ɓannude ko wiyete kulol kon takko makko. Ko honɗum waɗi ha si ɗen ardi hande nden toɓɓere ɗon ide yiwde piiji hewɗi ko tawata haray sabu kulol no waɗude ha jommum perda ko hani hendade, sabu kulol no wadde ha woɓɓe warto. C'est à dire si goɗɗo huuli ha feƴƴiti, o andata ko honɗum e masibo o waɗata, o andata ko honɗum o woni e waɗude, on tuma o wawata contrôle de hoore makko. Donc kulol no wawi ittude goɗɗo e ko o woni kon. eɗen en eɓɓidira e ɗo musidɓe, si innama teddungal ma ngal, innama ko wonɗa kon an neɗɗanke on, teddungal ma ngal e ko wonɗa kon, ɗinɗon ɗiɗi darnidama ɗa, ko honɗum hanuɗa ƴettude. Par ce que ko woni e ma kon ko wiɗen jikku mo joguiɗa o, needi ndi joguiɗa ndin toujours wata sansude ka yarɗa o. Donc si teddungal ma ngal darnama ɗa, ko wonuɗa kon, c'est à dire ko wonɗa kon darnama ɗa,
mi dasi yimɓe ɓen faltike komi wi ko wonuɗa kon ko honɗum woni ko wonuɗa kon, c'est à dire siko a haalowo goonga wata sansu, si ɗum ɗon no daroriɗa, teddungal ma ngal daroriɗa, accu teddungal ma ngal ko yimɓe ɓe jonata ma kon, ƴetta ko wonuɗa kon. woni waɗi ha simi wi ɗum ko analyse wonɗe wadde, c'est à dire ko piiji ɗi anndanɗa hoorema en analyse ay yiɗi e domaine sociologie on en fof iɗen andi ɗuuɗuɓe kadi no andi wiren noon. donc si tawi woni teddungal ma ngal waɗama feere, an a ƴetti ko wonuɗa kon a waɗi ɗum ɗon feere, vraiment wata hawku ko wonuɗa kon saabu teddungal ma ngal. yimɓe ɓen no wawi ɗo a wawi arde fotta ɗo e ɗiɗo ma tato ma ɓe noddama téléphone ma ɓe tawama kama no woniri no wona woniri wo, ɓen a musidɗo donc minen meɗe respectement vraiment e meɗe yiiɗa fokkintinde ɗo yewtere min falaya yilto e mayre, saabu meɗen teddimma mi yiiɗa yiide ka yenneteɗa, mi yiiɗa yiide ka hayfinteɗa, donc on a beaucoup de respect pour toi. Maintenant nous voulons que tu te calmes ɓennirama noon, cela veut dire andi ko teddungal, c'est à dire ko ɓe haalanima ko hiɓe teddimma ko teddungal ma ngal ɓe woni haalde, koɓe jontudema teddungal ma ngal. kono si tawi woni a acci ɗon ko wonɗa kon harayɗa andi ko eɓɓunoɗa yewtude kon koko wondi e ƴiyal, ko woni haqiqa, hiɗa andi le pellet ko ɗum ɗo woni ko nafata kon, a acci ɗum ɗon saabu ko ɗiɗo tato ɓe arata ɓe innama meɗen teddimma, meɗen townuma waɗuma ɗum e ɗum, andu haray ɓe wattima ka aden ɓe mo haalata goonga. on waɗi ha simi wi ɗum, an a wowino yewtugol goonga, hay ka ɓeygure ma ta jaɓɓe suusama saabu takkagol, yoɓe huule hoore ko wonɗa kon haray ɗe andi hi ko wonɗa kon a sansata, ko waɗi hiɓe andi si ɓe yima pellet ko a aade rewowo ko hana rewede ɗon, ɓe yiyete tungɗande pellet ko karamɓe suusirtama, kala ko ɓe waɗayno ko wondi e tappale ɓe yilta e fof fewdo ka wonɗa ɗon pellet ɓe rewa e lawol ngol, ma hay sa ala ɗon hara konngol ma ngol aro ha tawi ɓe ka ɓeygure ma ɓe wonay e leer. kono waɗi ɗum sike ɓe suusalima, hiɓe andi, ɓe andirama nafiguiyagal, ɓe andirama fenade, ɓe andirama ɗum e piiji ɗi anndanɗa hoorema ko c'est à dire ko takketeɗi, non ɓe andirama ɗum, an ko direct on vraiment haray andu hiɗa teddinita hoorema, par ce que ko ɗum teddingol hoore mum ko andugol hoore mum, ko honɗum woni andugol hoore mum, ko si tawi woni an ka fof woni e takkade ɗon hiɗa andi le pellet Allah yiɗa ɗum ɗo yarlaki ɗum ɗo, eɗen suuti ala ko nelaɗo gerdaka, ala ko o gerdaka e piiji hewɗi, en ala lintude déjà ko misal tu wonde en addude, par ce que kala ko waɗeten fayida ko ɓuuri e ɗuɗde ko ɓe innata a 95 ou 99% ko wonɗen e waɗude ata e exemple on fof noye hoore nelaɗo, kono woni on o haalaka, kono ɓay tun himo woni ko woni kon ko honɗum itte makko, teddungal makko ngal na o hetti, o sabbaki yo goɗɗo teddimmo, kanko koko woni kon o woni e haalude, koko woni kon kadi ko ɗum toujours ko ɗum ɗon woni sansali, kono woniri teddungal makko ngal o hetti. donc si tawno o jaɓuno wano yewtereji woɓɓe goo ko ɓeynata, donc sa waɗi ɗum ɗo ɓe warete ɓe wattirte ni ɓe jaɓi, non 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 non, o jaɓali ko wana noon kadi yoga e men jaɓata ɗum noon, takkagol ngol en jaɓata ɗum noon. ay neɗɗo mo mari pecce buyi e makko, kono ko ɓuuri e yiyade e neɗɗanke on kon ko pecce ɗiɗi, piiji ɗiɗi woni e neɗɗo fayda, ko ɗin ɓuuri e yiyade. on andi ɓen nayyi ko kulol e hersa, si a hersi haalude hunde tawata hi ko añirɗa nde haalude, ko hersirɗa nde haalude, ko tawde haray goonga no e nder muɗum, tawde sa haali pellet hersinayi wonɓe ɗon ɓe ma ɓe wonɗa haalde hoore mum ɓen, a acci ɗum ɗon a deƴƴi bude, a ƴetti kulol ngal a huuli haalude ɗum ɗon, donc aray a waɗali ko haani kon. neɗɗo so acci ko accete kon fof
o yehi ka tumbere jama o yewtima hayso ko honum tigidde hara o yenne n'importe quoi wata hulu yennede wata hulu aybinede wata hulu c'est-à-dire wikkede wata hulu ŋermede toujours a wonu ko wonɗa kon souvent a yahata a wonata échec a heɓata ɗum wonu ko wonɗa kon yoɓe yenne yoɓe aybine yoɓe haaliɗi fof hay piyede yoɓe waɗu on s'en fiche mais reste ce que tu es a respect c'est-à-dire ko ɓenni kon woni ɗa anda goɗɗo anduta hoorema andi hoorema ta goɗɗo areɗa magama mantama wala ma ɗum e ɗum pour que ya yilto e ko jokkuɗa kon tawata hara hiɗa andi an c'est-à-dire a andiraka ɗum ta jaɓu déjà siñcude ko ala kama jaɓu yimɓe ɓe ñembama e suusugol andi couleur reedu moƴƴa hande ko fiiɗu won e yewde couleur reedu moƴƴa couleur reedu no waɗa ha perda ko hanunoɗa hendade c'est vrai couleur reedu no perdinama poste ji couleur reedu no perdinama jawdi couleur reedu no perdinama hay famille ma on sa hettinali couleur reedu no ittama e c'est-à-dire e ndimankaku couleur reedu no ittama e teddungal ngal couleur reedu no ittama e mum ta jaɓu wonde aaden huluɗo reedu seke sa woni aaden gaynowo haaju tun a woni aaden suusuɗo reedu tun a heɓay a nanay haalaji ɗin fof e hoorema a nanay piji ɗin fof e hoorema hay ñoogue sa hettinali ɓe hibba e hoorema kono yaltoyta prix carton ɓe fokkidinay kono gasoyta ɓe yiltoyto ha kadi ɓe ara ɓe tawtanma e hoore gonga ma on ɓe yaltoyta par ce que koye hoore échec ɓe wonma toon c'est à dire koyeɓe tooñe ɓe wonanma ɗon no woodi noon ara ɓe inna no bakadema pour que yoɓe wawe convaincude fiya accutu gonga on ya iwka suusuɗa reedu ɗon arta tawtaɓe ka bako fampo non il ne faut pas accepter ça quel qu'en soit PDX ne faut pas accepter les mensonges wata en takko no woodi piiji hewɗi ɗi anndanɗa hoorema perdinayen ɗe mari musidɓe ko gonga ɗe mari yiɓɓe ka yaasi ɗe mari sabodiraɓe ɗum fof no woodi watta ɓen e conseil ji ko heewi tef kono no wiyoma ɗuytu cuucal ma reedungal wata jaɓu par ce que an hiɗa andi taw hiɗa sendidir taw cuucal reedungal joguiɗa ngal e andi ko ha honto wonduɗa e maggal ko ha hiɗa marani ngal limite andi neɗɗo tuma suusata reedu o hara hiɗa andi pellet a fañata ko sariya hiɗa andi a waɗata ko waratama a waɗata ko c'est à dire a hula e nder cuucal ma reedungal a hula kono waɗa siminni a hula e nder muɗum ko haaluɗa ko haalɗa tawi tun ko hiɗa andi le ko e nder ko wonɗa haalde kon pellet wona e goɗɗo wonɗa bakude ala toñude hay e goto ala ɓarindade hay e goto si goɗɗo fewtima haali ɗum ɗo an haajuma ala ko woni haalde donc an haajuma koye nder yewtere ko woni yewtude kon ko nder ɗon a wonɗa addude raison ji ma ɗin ko nder ɗo wonɗa addude gonga ma on andi a heɓata probléme par ce que sa remarque ɗuɗuɓe no jabodira ma sa yimɓe ɗi no jabodira kamɓe ko en personne vis à vis ɓe woni jabodirde wona noon woni fi c'est à dire si goɗɗo ari e ma himo haaldema ɗum e ɗum mo yennudema ma mo wi iɗa waɗi ɗum ɗo e iɗa waɗi piiji ɗi anndanɗa hoore ma e goto duwa kadi wadde donc iɗa wawi acceptude y a pas de probléme ɓayɗa andi pellet e nder ko won a yewtude kon a mena sali goɗɗo an ko yewtere ma nden ko yewtuɗa kon ko ko ƴettuɗo wo bappi e hoore mum wi gasi ella ala jontumo gonga makkon wonda e cuucal ma ngal dara si a heɓata respect par ce que so ari e ma o innima iɗa haali ɗum a vansike mo ɗon kisan hara a bonnani hoore ma respect ma o teddungal ma ngal faami hara a bonni teddungal ma ngal ko honno tabitirta e cuucal ma reedungal
ko si goɗɗo yewtima o yiltiti yewtere e ma nde yewtunoɗa tawata hara jomum no andi ko gonga kono yiɗano yo on gonga ɗon haale alde a haalimo o yiltike ma o haalima ɗi fof. Donc analyse yewtere nde o yewti nden sino woodi ko yewta e nder yewtere nde o yewti nden yewta ɗum ɗon kono wata daranomo en tant que personne wata daranomo kanko neɗɗo on wiya a jaabotomo directement wiya a jaabotomo kanko neɗɗanke o non jaabo yewtere nde o yewti nden mi anda son faltiki ce qu'on appelle analyse approfondie ko yewtere yaltinta yewtere quoi no faamiron aw yewtere yaltinta yewtere goɗɗo ko wi ko yewti wo ko yewti wooday ɗi o soti ko yewti wo ko yewti wooday ko acci yewtaka. Donc mo be analyse mum on mo be e faamu mum on kono an hiɗa andi pelet si goɗɗo hiɗa ɓorni ɗo doloki jani ma ɗimmojo ma no ɓorniɗa dolokun tosokun an jooɗiɗo ɗo on hiɗa waɗi doloki jani hiɗa haala ɗo tawata ara ko haala ɓarindagol ko haala ɗum yaltira ɗum naatira ɗo yaltira ɗo a rewata gonga on ka woni ɗon hara ko doloki honɗum tigi hara ko doloki kañƴe ɓorniɗa haray teddungal ala naama teddungal haray ala naama waɗu dolokun tosokun c'est à dire wata jaɓu komi faala haalude ɗo ko wata jaɓu ɓornade doloki jani goɗɗo iwra ka yaasi to ara ɓorta mangi haray no c'est à dire haray jommum woni o minimise hoore makko si a ɓornike doloki jani hiɗa andi la an pelet ko ɓornoɗa ngi pelet ko ɓay soit hiɗa mari moyen mum te ensuite kadi jama no hoolima e nder ko jama on hoolima kon wata jaɓu goɗɗo goo suusuɗo reedu iwa ka yaasi to ara ko waɗɗo dolokun to sokun o ara o ɓortama ko ɗum woni ɓortugol ma ko heƴitangol ma ha yewta ko falɗa kon ha para après o addanama ɗanɗanɗa hoorema an ko wonɗa takkade kon kanko fewnanama ɗum ɗon direct andi ko haalanayɓe ma gonga tun on tuma yetotoma ha wattu yilli e yewtere ma tan takko karama koye waton takko ma e doye waton takko ɗon andi ko makko baɓe tedduɓe vraiment hay mo yi on ɗo ɓornande mon nden no andi kon tedduɓe kono wattani yilla de yewtere mon nden mo waɗi siga ɗum ɗo no duwa kadi rewde ka hana rewede ɗon ɗon ta ɓe tippi ɓe fuɗɗikema rabeside ɓe fuɗɗikema rabeside tippinde ma quoi est ce que on faami donc haysi ko dolo kuntoso ko waɗuɗa haysi ko cuurum huɗo marɗa haysi koye gurum ma e gatu wonɗa e walude vraiment yewtu gonga on sa yewti gonga on a suusi reedu fi haqqe ma o ya hettumo vraiment haysi ko ɓorniɗo doloki jani ka yaasi to o ari e ma no gasa ko o ɓortotoɗo o jonnama en o ɓortoto o jonnitama en par ce que ko honɗum waɗi no holli ko ha honto neɗɗo mari droit et devoir andi droit et devoir koko hanani neɗɗo koko neɗɗo wondi e mum no toon ko farlima waɗugol kono noon ton kadi ko hanuɗa hettude an kadi donc kala ko hanuɗa hettude kon eto hetta ɗum ɗon ko hanuɗa wadde ko waɗa ɗum ɗon mi sikki tun haray sabbo teddungal a heɓay ɗum ɗon kono so tawi woni an ko réclamugol tun ko hanuɗa hettude kon an a ala wadde ko hanuɗa wadde kon ko farlima kon ala e wadde a sakkitora e yennede wikkede haalede ɗi fof haɗa a bonnani hoorema ko ɗum waɗi neɗɗo toujours weltor ko wonɗa kon jaɓu wonde ko wonɗa kon teddina ko wonuɗa kon a teddina e ko wonɗa kon sa teddini ɗum ɗon tun andu a heeɓi ko winete kon c'est à dire a heeɓi ko wiyete kon teddungal ka yaasi a heeɓi ko wiyete kon jaaw ko ɓenta kon jaaw c'est à dire a jalbay ka jama a hittay ka yimɓe a hittay c'est à dire a hewte tum ɓenna jon gonga on ari
jongo nga on ari vraiment andi ko waɗa si min ne yewtere ɓe no mari limite piiji ɗin fof min hay suuca reedu ngal no mari limite no mari limite si goɗɗo ne ɓi yewtude goonga anndu o feƴƴitaali keerol par ce que kanko mo anndi taw ko a honto cuuca reedu makko ngal hatti mo anndi so feƴƴintinoyi tun ko a honto ɗum ɗon kadi bonnantamo kono so tawi woni a suusa hay ko hanɗa hettude kon a perde hay ko c'est à dire goɗɗo ara e ma ɗo haɗa ma ɗo ko hanɗa hettude ma o hulɓina ma ɗo sabu ngol kulol waɗa déjà hay nawna directement sabu kulol tun kulol no wawi nawninde goɗɗo de je vous assure kulol nawnine e goɗɗo donc ko ya andu si goɗɗo hulɓinirima honɗum tigui de aɗa andi pellet a ala e on domaine ma c'est à dire an ko hanɗa hettude kon koye nder ɗum ɗo woni vraiment ta huulu engage o combat wa hetta ko hanɗa hettude kon par ce que ko hananma hande a tawata hay e goto e place mum inna maƴinaymo ɗon no woodi no ko maƴinirtamo de o acceptanoma sa ardi e saria on tawi leymo fawñi on saria ɗon pellet siko suusuɗo reedu o accepte taw déjà o bonni saria andi siko cuuca reedu ngal hollata ɗum ɗon fof kono siko mo suusa déjà ko ɗon o panikoto o fuɗɗo huɗorde kamil on tawatare mandi pellet koye fenade woni kono huɗora kamil on par ce que o hulino o huɗora ɗon kamil o huɗora nende makko e baba makko hay ɓeygure makko nen fof huɗora hay place makko on o huɗoray pour tout yo daɗu siko marɗo jawdi o yaha o noddaɗa hoorejo on donc mi faala joni e waɗu arrangement quoi donc ɗon andi situation ala ono wa bon faame ɗon donc o huuli awale si tawi woni tun ko a suusuɗo hay si saria on aranima si a bonni wata amo reconnaissude a bonni wi a bonni si saria fawete ɓe famama o toroɗa yaafuye si ɓe yaafotoma ɓe yaafoma kadi ɓay ɗum ɗon fof naka saria ɗum ɗon fof naka loi fondamental ala waɗowo bonnere si tawi woni ɓe haaldi ɓe yaafike ma no wawi ɓe wawi ma yaafade y a pas de probléme et la vie continue ono so tawi woni a huuli saabu hewre hinoyiɗa bonni a huuli haray fayin a ukki hoorema probléme du coup ko nawnare sakkitoroyta ma pani koɗa perdadi programme ji ma fop kulol wata jaɓ ukkude kulol e ma kulol moƴƴana tagaɗo kulol hayɗo reni hay entre kulle ɗen taw déjà si woodi ko ɗe huuli ha woodi ko ɗe huuli vraiment ɗe naatay kadi hana natude kulol moƴƴa wonu aden suusuɗo wonu ko wonɗa kon daara si tawi woni a resisata ka aduna he a wonde miskino haalowo goonga ɓurde a wonde naafigui c'est à dire marɗo jawdi haray andu ko dolokingui ñande heɓuɗo ñande joguiɗo goonga ñande suusuɗo reedu ari e ma o mowama ɓordude dolokingui ɓornidagui sa etike ha goɗɗo ɓornima teddungal wallahi ñande o yiɗi wo o ɓortete ngal ñande o yiɗi wo ɓortete ngal par ce que an a yeggiti ko wonɗa kon joni ko teddungal ko yimɓeɓe jontama ko an ko ɗum ɗon basiɗa e mum et pourtant le ko an tigui a famani hoorema ko jama on teddimma donc ñande ɓeyduma hoyfutude wo kadi ɓe hoyfitete andi a perdi ñande ɓeyduma tippinde wo ɓe tippinde donc wata jaɓu teddinede hara a yeggiti ko wonɗa kon hara a perdi ɗi fop jaɓu angal teddinede e hoore ko wonɗa kon hoore cuucal ma ngal e hoore jawma o y a pas de probléme ɗum ɗon wonɗo o wonɗo finalement o respectoyte ko ɗum mi yeeti on joni hay ka famille ma ɓe respectete sa y a pas midi à 14 heures dans ça par ce que piiji ɗin e kala ko wiyaton fayda no réalisa ka nder monde ɗo ko risque waɗira piiji hewɗi ko risque waɗira piiji hewɗi no waɗa ka aduna ɗo ko suusuɓe reedu ɓe waɗi de mi anda so tawi woni noon ɗuuɗuɓe no faami ɗum ko cuuƴa reedu watta piiji hewɗi woɓɓe combatoto ɗo immoto ɗo baato ɗo ukko ɗo e océan ji ukko ɗo e ndiyam
fi tu yo yahu réaliser na mawɓe mum probléme kono waɗi ɗum ko cuuca reedu tawde den ko honɗum bonnani ɗum ɗon ko par ce que ngal cuuca reedu ɗon ɓe waɗali ngal limite andi suusugol reedu wano yahugol clandestin ko cuuca reedu kono ko cuucar c'est à dire ko hunde nde andanɗa hoorema alamo waɗata nde hara o suusa kono no waɗiri nde haray nde bonnanaymo programme makko nde bonnay jaw makko on ɗum ɗo wata jaɓu wadde ko ɗum yeeti on nanen cuuca reedu no mari limite ko ɗum haali nanen sa andi tunga cuuca reedu ɗon siga ɗin piiji ɗon pelet ɗi bonnante ara ɗe ande le hi wona goɗɗo koye wonma bannande ɗum ɗon ko an tigui en personne an tigui woni bonnande hoorema par ce que cuuca reedu ma ngal na ha goɗɗo bonnanama ngal goy saɗa andi ɗum saɗa andi tun hoorema wona ha goɗɗo bonnanama ɗum jamais de la vie kono mais sa etike ha cuuca reedu ma ngal tigui kangal tigui ngal bonnanima ɓerde ma nden tigui bonnanima andu ha ala moƴƴintinowo ala moƴƴintinomo ko ɗum waɗi ɗum noon ñawnata ko gon sengo ɗo ñawnata ko waɗu limite kala ko watta e piiji ɗin kon ɗum noon fof waɗu limite en personne noon wata ko jaɓu noon goɗɗo ara limite anama ko watta kon goɗɗo ara keranama enna bon hattuɗo a feƴƴata ɗon ñande o yiɗi wo kadi o yittete ɗon o nawrama ɓaawo kadi wona yiltitoro ɓaawo o waɗama ɗon piyorre donc ɗum ɗon ko lewre nde anndanɗa hoorema en fop hiɗe wondi e mum en fop meɗen hiɗen andi ala mo ala ɗin piiji ɗon mo be no yiɗi teddungal mo be no yiɗi e gonga oya koyente kon e place towuɗo mo be ala mo yiɗa ɗum ɗon ala mo yiɗa ɗum ɗon mo be no yiɗi ndimankako mo be no yiɗi koyente hersa kon yo fuɗu e muɗum mo be no yiɗi ɗum ɗon kono si tawi woni an ñande woni pellet hiɓe hersinde jommum ma hiɓe hersinde ma en personne o tawata hara hi koɓe wonma haalde kon pellet ko hoore mensonge koko andanɗa hoorema hi awo hiɗa wondi e mum hiɗa wondi e mum vraiment haray dartu hoorema ko on waɗi asimi yewtiri noon yewtere no ñawore no wawa waɗede tawata ara yiɗa andi pellete a bonna nden ñawore waɗande ɗon e hoore ko a bonna kon haysi ko honɗum tigui de yaltoy toon wata toñu hoorema wiya pelleti fiitu ya hetto par ce que woɓɓe nende donc sa reconnaisse mais libérément donc aɗa andani hoorema ko a waɗi il faut que reconnaissa sa reconnaissa le aray ko a tongi hoorema par ce que min uddete ɗo e harale ɗe andi le pellet a waɗali ɓennama ya haalu inna a waɗi forcé ɓe haala falama haalinde forcé quoi ɓennama a waɗi kono marɗa ko defarnoɗa ɗo ko pellet ɓayɗandi ñawoje ɗen ko ɗiɗi woodi de ñawoje ɗen ko ɗiɗi woodi ko nde ñawore aduna ɗo e nder nde laakara donc hiɗa andi le pellet ka cuucal ma reedu ɓay ko ɗum woni e yewtude hiɗa andi pellet ka cuucal ma reedu a waɗali a wiyali a yenna goɗɗo a piya goɗɗo koɓe nanguire ni tun e hoore tooñe menace rek menace simple donc wata acceptant hay e goto wigol wondema ono way a reconnaisse hoore ko andanɗa hoorema a waɗa ta jaɓu ɗum ɗo ko ɗum woni a tippini hoorema a tippini valeur ma o a itti cuuca reedungal e ma a joni ɓeeɗa a jokki ko ɓen ɗo wi kon koko ɓe wiwma o watta est ce que ɗamari ka dartoɗa ɓen noon est ce que ɗamari ko fewjana ɓen noon ɓe nundinima fenade ɓe nundinima ko andanɗa hoorema ko hikkaki hay nokku est ce que ɓen hiɗa haalana ɓen gonga a fuɗɗoto haalande ɓe gonga to ɓe nan andi komin andirma ko fenade andi a wino ɗo hunde kaari yo a wona waɗi finalement acceptuɗa wiɗa ko an c'est à dire han kadi haray gonga ala gonga ka yarɗa o ka jama hay sa yewti ɓennama meɗen anduma a yawno ka ñawore wiɗa wondema wana an kono ka sakkitorum ko wiɗa ko an yiɗa andi noon joni ko an ronka itude yimɓe hono e darde ronka itude yimɓe e soñdia e tampere andi a haalta gonga ka jamma awa ko ɗum waɗi ko wonɗa kon ko desuɗoɗa kon jogo ɗum noon sa andi a waɗa wi a waɗa
haysi ko mas 36 darna yeeso ma ko a waɗa ko wi a waɗa sikko an kadi waɗi wata hulu wiide ko a waɗi vraiment ta hulu wiide ko a waɗi ta hulu ko sariyat ni na ko ɓe wawma ko no gasa ko wargol ma mais naade te yiide ma naadama aljanna ɗum ɗon on alanaɓe e donc ko toon no woni jugement dernier o toon noon ko toon laaɓoyta ɓaye ɗon hay ñaawaɓe ɓe nga ñaawete toon ani tuma ñaawowo ñaawa andi haray ɗon on tuma noon haray gonga fuɗay on tuma de voilà il faut que en fof wattane yilla e ko ente kon kadi e pensée critique musidɓe il faut qu'on accepte ça il faut qu'on accepte ce qu'on appelle pensée critique. Pourquoi je dis ça? Il y a certains d'entre nous, c'est-à-dire ne veulent pas qu'on parle à leur place. Et pourtant, on ne parle pas en personne. On parle de ce qu'il est, c'est-à-dire on parle leur acte, ko acte ji makko ɗi wonɗen haalde, ko parole ji makko ɗi wonɗen defa onno, wonɗen élargisude. Ko nder ko yewti ko wonɗen e jonnude toon kadi avis. Il faut que wata wi ko wiɗa kon tun an ko ɗum ɗon tun. Jamais de la vie. Ne peut pas accepter ça. Ne peut pas accepter ça. Ko honno nudirana ka aduna ɗo, c'est-à-dire ça addi déjà yewtere wano ka télévision ka wonnen ɗo ma naɓi yewtere réseaux sociaux andu han kadi ko naɓirɗane toon ko pour que tout le monde analyse ta parole. C'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. Maintenant, tu as diffusé ça, tu as publié ça. C'est pour que chacun d'entre nous amène une idée sur ce que tu as dit. Wana ta haɓɓito tum ɓaya naɓi ka réseaux sociaux exactement goto ala niyowo ɗum ɗon ala wiyowo ko wiɗa kon ko wana noon non hay goto confirmant, c'est-à-dire a heɓata confirmant ma ko wiɗa kon à 100%. Il faut que a heɓay toujours e wonɓe opposé e nder ko yewtuɗa kon ɓen wona ɓe noon kadi opposé ko yewtuɗa ɗon kon peut-être il y a certains d'entre eux hara ko ce sont les hara ko ce qu'on appelle les gestes égoïsme hara ko ɗin égoïste ko ɗum ɗon ɓe woni ha ardande ma non hara ko añugol ma tout simplement min wona ɓen ɗon mi woni haalde fi mum par ce que ɓen ɗon déjà ɓe anda taw ko honɗum hay ɓe existe ka aduna ɗo. Parce que si goɗɗo addi yewtere réseaux sociaux il faut que analyse taw yewtere makko nden harna kanko personne on jisata koko yewti kon taw analyse ta no gasa ko yewti kon o yewtirali ni tun no gasa importance no nder ton joni noon suɓaka importance o woni ɗon an kadi ɓeydita ɗon gongaji ɗin ka gonga ko yewti nder ton kon ɓeydita ɗon an kadi yañña gonga on donc ka mensonge o woni ɗon hollamo hi ɗo ko yewtiɗa ɗo ɗum ɗo ni vraiment waɗaki par ce que mi haalni on ko cuuca reedugal sina no woodi arayɓe tu wiyama a bon ko yewtiɗa kon ko gonga ko noon tigui woniri vraiment miɗen tawtuma hara tawi ɓe andi ɓe hulumo kanko haal ɗon hara ɓe hulumo ko ɗum waɗi asi ɓe ni meɗen tawtuma haysi ko fenade hiɓe tawti kamɓe no wonori wo kamɓe hiɓe tawti déjà hayɓe analyse ali yewtere nden hara tun ko giggol tout simple he ta yiɗi goɗɗo tout simple tawata hara ko woni yewde kon alda e haqiqa bambanamo e hoore on angal haqiqa ɗon bambanamo ɗo so a yiɗi goɗɗo tun so fuɗɗike fawñade tun an fewnanmo wiyamo vraiment ko wonɗo a wadde kon e goɗɗo o tun wurteten seeɗa ɓay hara koye wattidire feere vraiment ko ni e ni kadi mi faala ye waɗir se waɗiri ni on c'est-à-dire on ne tombe pas dans le piège. On ne tombe pas dans le piège. Maintenant, c'est à nous de gérer la situation. Gérons affaire on hakkunde mon. Ko fuɗɗi o ñaade ɗon andi anga fewnanimo ko ɗum woni aden giɗo ma kono wona an ko yewtuɗa o wawi meɗen tawtuma an ko yewtuɗa o meɗen tawtuma an hay goto aro critique ko yewtuɗa ko ngala non il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la pensée critique yo waɗe yewtereji ɗin wona analyse goto tout wonata analyse ko yewtere goto na yewtere ça surtout ça publie ko yewtuɗa kon ça publie ko yewtuɗa kon c'est fini habbo darum ko woni arde kon kadi woɓɓe kadi adday ɓuuri ko yewtuɗa kon ma ɓe wurtanama ɓenna ɗo a fawnike c'est que ɓeydante haqqil siko suusuɓe reedu ɓen noon watama fewtude haalnama ɗum arnaɓe mi wiɗaɓe
arabe tunginama won ko yewɗa kon tu as raison, tu as parfaitement raison, woɓɓe hay ko no yewtiterta tellement que aray koɓe convaincu. Tu as parfaitement raison, c'est magnifique, c'est joli, c'est formidable. Et pourtant ko yewti kon fo c'est juste entre les mensonges, c'est-à-dire entre le tronçon là, disons comme ça. C'est anormal. Moƴƴa wate hulu haalindirande gonga, moƴƴa hay siko kotirawo ma, hay siko hombotigi ara komo gollidata on sa yi andi pelleti ɗum ɗo henanalima vraiment ta ammum walla haalande inama ɗum ɗo noon min mi yaali ko hettinimi ɗo vraiment haalane lan ko sabu honɗum ɗum ɗo waɗiri kanko no gasa e nder ko woni wadde kon hara o falji o andali mais a hollimo faljere makko nden alandike mo kayfiya muɗum no gasa oynete joni vraiment mi trompi mi andali jaka ɗum ɗon no nder ton ko ni mi faalirano wirde andi a wurtanimo siki ko haqqil jonidirten ka aduna ɗo ko haqqil gollitirten ka aduna ɗo ta ɗaɓɓutu yiɗede dey ɗaɓɓutu haalayɓe gonga ɓen wono aden tun suusuɗo wono aden haalawo gonga sa woni aden haalawo gonga hay wonɓe yaade takkoɗa ɓen ɓe ara joni ɓe tawtama ɓe jangga e ma ɓurɓe ɓen ɓe jangga e ma no woodi ko haalanta goɗɗo gonga hara ko ya harana directement tumbuɗa no manda son faami harana directement adduɗa yewtere nden jonnamo taw exemple laawi goo taw ha kanko tigui o yiya hoore makko eko yewtuɗa kon ko ɗum woni aden haalawo gonga andi yewtere cuuca reedu no waɗi façon nomi yewtiri on noon yewtere no waɗi façon no woodi no yewtirta goɗɗo gonga tawata hara sa tumbi directement sonkay lancindira e famille lancindira e bolonda lancindira e kawte ɗen wona on ɗon gonga wonɗen haalde on gonga ɗon non wona ngal cuuca reedu ɗon non na ɗum noon siki sa woni tun aden haalowo gonga a woni aden suusuɗo reedu komi wi on kon cuuca reedu ngal no comme no maririno limite a ande ko honto rewrata fiya yeetoɓe gonga on hara umali sa ƴaali sa addi ɗum ɗon tun ɓe yiyay hoore maɓɓe ko yewtuɗa kon vraiment probléme o régule to doyi ɗum ɗon fof noon ko analyse on ko pensé on ko woni ko fof ko haqqille ɗe yarete wona sonko wona piiro no woodi ka sonko gayda no woodi ka piiro gayda kono ɗum ɗon ka gayda ɗon kon fof ko négatif tu yaltata négatif tum konto piiro nafi piiro ko ha honetuma nafi ko yennidiro ma gañidiro sokidiro sakkitiro noon e yaafodiray kono ko on ɗum nafi bonnino nafa mum kan kon ɗum koye yaafodiray joni ɓay Allah waɗi o waɗi kutubo ma on sokidiroyi ha on paari joni yaafodire noon joni mo ɓe ara jokkito golle o mum y a pas de probléme sokaɗo surtout on ɗon perdi woɓe ɓe déjà piye e hoore ɗum kadi ɓe nangue ɓe soke haray ɓe naɓe ka kaso haray ɓe yennora hen ɗum nafatama yalto yano gontuma namɗuma soki on o piyima o sokima an ko wawɗa ko yennugol mo yalto ya noon ɗa ko wawɗo wiide bon e yaafodiray vraiment ko waɗi kon hakkude men waɗi ko ibulisa ibulisa no kañum kadi no toñede ɓay hullata ɗum ɗon kañum kadi golle mum nen noon kono noon goɗɗum ɗum ko en personne on an tigui taw woni wadde hoorema sakkitoro yaafodirgol perdi arani on fop surtout sokaɗo on piyaɗo perdi aranima ɗum no woni e yelaki on faami ko ɗum woni e yelaki ko ɗum waɗi haray so yi imagine il y a certains entre nous et ɓe immoto ɗo ils se sillonnent un peu partout juste pour créer des problèmes. Il y a des voleurs, il y a des trafiquants, tout c'est-à-dire kontotako et ils sont là juste pour créer des polémiques, créer c'est-à-dire des choses ignobles piiji añaaɗi piiji ñidduɗi rek ɓe créeta. C'est anormal moƴƴa andi joni na faala wonde responsable il faut que rewa ka responsable jon haani rewde ɗon ko haani responsable jon ko haani waɗude ko waɗa ɗum noon ñemba ko responsable jo watta kon ndar sa wonta responsable he wona jawdi tun addata c'est-à-dire wona jawdi tun waɗata aaden na jawdi tun no gasa sa heɓiri jawdi e naafigi yagal a heɓiri jawdi
no annda hoorema no heɓirɗa ndi wo excusez moi de ce terme par ce que ko yewtere nde wayi noon quoi mi annda si jamanu no famude ko yewtere nde wayi noon du coup e yewtidirangol angal goonga haalugol ko anndanɗa hoorema alda e haqiqa hakkundeji men fino heɓira goɗɗum finalement fo yiyoyay battane ma o par ce que koɓe sakkitoroytama jalugol anduɓe mabɓe fof ɓen ɓe yahay ɓe diffusama ɓe yeeyama ka kawte ɓe haalamaɗi toon di n'importe quoi hay ɓiɓɓe maɓɓe ɓe haalanayi anno wonɗa heɓirde jawdi ko haalugol ɗum ko alda e haqiqa alda e importance dans la société. Tu parles de choses qui n'ont même pas d'importance. Haray c'est-à-dire andi haray ɓe acci hay si kamɓe ɓe ala ɗon mais ɓe accanima ɗon ko haalama donc kala ko heɓoyɗa ɗon finalement si ɓe yino ɓeydo ɓe haalay si ɓe yino tippito itti e sikke donc ay ɓe na min anduno ɗum hay si ɓe andano par ce que taga ɗon ko ɗon way e misal mi jonna en ɗo e misal aɗa jokkonira ɗo e goɗɗo ara mo rondi yiya ko rondi kon tawa no teddi ara o liyende ɗayna ha ɗuytu dongal ma ngal ko rondiɗa kon vraiment waɗa seeɗa seeɗa ɓayɗa andi le an wona ha jaɓanamo iɗa andi le ko a woni capable jaɓangol mo kono a wawanalimo kadi wiigol o moyen ɗuytu dongal ma ngal sa ɗuyta lingal mi holaki a tenoyay ɗum ɗon par ce que ka fokkutuɗa ɗon no woɗɗi iɗa andi ko fokkitiɗo no woɗɗi a deƴƴi ɗon a haalanalimo yo ɗuytu dongal ngal sakka fi jaɓanamo o yahi yeeso ɗon o feggike o yani kono wiyata min de mi anduno ɗum ono mi yiri o ni ngal dongal ɗo ni min mi anduno tenata ɗum joni no heddi taw responsabilité ma no heddi taw an a anduno ɗum a haalana yewle iɗa andi a haalanalimo an hiɗa andi ɗum ɗon kon ɗum nafuɗa ɗon ko lorra haysa c'est à dire haysa ala nafa ko haalata ɗum ɗon noon ala nafa par ce que fewndo haarenoɗa ɗon acci ha boni joni noon ɗa haalde sigi ko ɗum ɗon duwaɗen famude ko ɗum faala yewtude sa yi hunde tun no nde fokkitirnoɗa andi pelet nde lorroyay wata huuɗu haalude quel qu'en soit wata huuɗu haalde wiya ɗum ɗon nomi haynori ɗo ni si on ne porte pas attention ou bien si on ne souligne pas les problèmes on ne trouve pas de solution on ne peut pas s'en sortir lanni autrement on trouve une solution mais ça acci ha boni na moi je savais ça je savais que ça ne peut pas marcher et anko no wawɗa anko ko woni wo ko je savais kala ka je savais wonno kala ka je savais waɗa andu ɗum ɗon bonino ko tuma boni nana si je savais parce que c'est à l'imparfait a conjugué verbe à l'imparfait tun andu boni koko feƴƴi awa kulol toujours koko woni arde kon kulol wal haalata kulol toujours haalali ko feƴƴide kulol toujours koko woni arde kon andi pihun no waɗa probléme no waɗa hara o feƴƴi mais pour que yewɓe hulɓinire on probléme ɗon ko on probléme ɗon ko waɗoyta kon yeeso ko ɗum noon ɓe haalandama andi ɗum noon ko yeeso hikkori hay si probléme on feƴƴi y a pas de probléme ɗum noon ella o ala probléme on waɗi année passé année 2022 on sifodiri hikka on probléme waɗnoɗo ay ɗum ko wowi waɗude probléme on probléme waɗnoɗo c'est à dire wiyen par exemple bureau ma kayas man auto je wara ɓe lanca vitre ɗum waɗi année 2022 donc tallal lakke mum ko netuma yaltoyta koko ɗi duuɓi aroyeɗi ɗo ma tallal lakke mum ko honto duwano yaltoyde ko tallal lakke mum ko yaltoyayno kaka gouvernance par ce que koɓe woni finance ude koɓe woni wadde ɗum e ɗum andi ɗum noon fof hewtal taw par ce que jusqu'à présent ko lanca kon wattaka andi wattaka si wattaka tun andu ko yewtuɗa ɗon kon way bien sûr ko ɗum ɓen ɗon hani ko toon woni hani impactude ko toon jouata e maɓɓe kono ko honɓe ƴettata kadi watta ko kamɓe wattata est ce que wattama wattaka taw ko yeeso ko fi ko yeeso on haaloyɗa ko fi ko woni aroyde kon haalɗa est ce que on faami donc kulol toujours kañum koko woni yeeso kon haalta koko woni yeeso kon sa woni c'est à dire kañum ko fi ɗum ɗon rek yellitorta ɓaawo goɗɗo ñaama ɗo goɗɗum hannde wiya ɗum a yari ɗum kono ɗum moƴƴanama
ha wattu yilli ma ɗaɓɓoye lekki andi a ɗaɓɓano lekki ki par ce que a andano ko probléme ko yarɗa ko ma ko ñamɗa kon andi a ɗaɓɓali donc a ñaami tum ɓe innima ɗum ko probléme andi biɗon ɗum probléme o wontiri yeeso kulol ngol wontiri yeeso biɗon ay moto kisan e ɗaɓɓugol lekki soit ko nden ñande ma ko bimbinen ñande kono do ara ɓe accanima ko doga awa kulol ko wata en ƴettu ɗum fawen e hoore men sina ɗum hay ittete aduna ittete jaaw ittete e anda personnalité ma o ittete personnalité ma o capacité ji ɗi wawɗa wadde ɗin fop sa hittinali a perday ɗi fop ɗum fop a perday saabu kulol e o pensée critique ɗum kadi waten hulu ɗum wata haalu yewtere wiya goɗɗo critiquata ɗum ɗon non chacun de nous a ses idées chacun de nous a ses idées mo ɓe idée ji mum ɗin on ne force personne de parler sur les réseaux sociaux ou n'importe où non chacun est libre de le faire mais si tu as fait ça tu diffuses ça tu publies ça sache que c'est pour tout le monde chacun de nous va envoyer une idée sur ce que tu as dit ça si tawi woni a yiɗa ɗum ɗon il ne faut même pas essayer de publier les choses hein. Voilà ta publie haray piiji ko annduɗa kala yewtere nde annduɗa an a yiɗa critiquede tu restes dans ta dictature tu restes là-bas an e dictature yagal ma ngal wona ɗon haray wata publie de par ce que a publie tu woɓɓe kañum kadi ko ɗum jooɗani il y a certains qui osent même s'il y a des ce qu'on appelle les comment dirais-je les soi-disant voilà les soi-disant bakotoɓe ɓen quoi bakotoɓe ɓen haysi ɓen no woodi mais ala ɗuma est ce que on faami ala haray ala ɓen ɗon ɗum ɗon ala nafa ɓen ɗon ala en ala ko yewten e fi ɓen ɗon quoi ce que je peux dire ala ko yewten e ɓen ɗon fi ɓen ɗon donc e nder o 10 minutes ɗo en daara so tawi woni déjà on accitana en antenne noon daren sen heɓa haysi ko no gasa auditeur jo goto ma ɗiɗo aɗo e waynodirde fi ko yewti e yewtere ko wonde yewde ɗo kon dans 10 minutes seulement nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission pour la semaine prochaine mais toujours koko mi yewti on kon koko woni e wadde ɗo e yewtata baken e goɗɗo e yewtata baken e goɗɗo nous allons rappeler le numéro d'abord parce que je sais que tout le monde le connaît maintenant mais iɗen doit rappelude par ce que numéro on ko fii fo no wirɗen noon ko kala faalaɗo noddude haray si antenne on libérama ara mo ɓenno wawi noddude y a pas de problème on souhaite tout le monde la bienvenue oui haray nandirɗen noon ko 78 116 82 38 numéro on no wooda kala noddowo no affici ɗon ka sengole ɗon ka télé ɗon haray mi inne on ko bisimilla on fop ko tooli ka émission comme no wowiri noon voilà haray comme no mi yetori on noon iɗen andi ala hakkundeji meɗen mo ala ko innete ko weldi mo ala jaatiguijo mo ala copain ou copine ça existe c'est pas moi qui le fais c'est-à-dire c'est la nature c'est la nature qui est comme ça donc ko ɓeyne o ko nangue yaltu ngue wolilante fewndo ka fewnden ɗo ala mo ala weldiɓe ala mo ala camarade ɓe ko ɓe wadda programme ji ɗi andanɗa hoorema ko wano hara événement ji ma siga ɗin piiji mais est ce que si yeehi ha un certain moment est ce que probléme waɗata hakkude maɓɓe donc si probléme yani hakkude maɓɓe est ce que haray woɓɓe analyse ray sikka ɗum ko ngaygu hakkudeji maɓɓe soit ɓenna kaari kanko wonɗa wadde kom vraiment welata men da doit change ɗum on noon ƴettitira hara wasannayi ɓe añumo quoi du coup hara ɓe añamo par ce que ɓe faala ittudemo so tawi woni mo mari anomalie oy toon probléme oy ɓe faala mo ittande koye pour que yo waw no ɓe wayi noon kamɓe kadi est ce qu'on faami par ce que ɓene wo e groupe kono laaɓiri wo o évoluirta mais so tawi woni espion je no nder toon e soi disant ɓe no nder toon ɓe yewta ɗo goɗɗum entre maɓɓe ɓen ɗo yaa
ɓe noddiniraɗa ɗiɗo tato ɓena min ko yewɗe nde je ne suis pas du tout convaincu quoi, je ne suis pas du tout convaincu, mi anda au groupe men mi anda ɗum konno surtout kaari e kaari. donc ɓe faminkini ɓe haala gonga non non min ɗum ɗo welta andi ko ɗum woni e ɓe hoolaki taw déjà hoore makko, par ce que simo hooli hoore makko ma kamɓe tigui si ɓe hooli hoore maɓɓe kala ko ɓe tawi henanali ɓe on ɗimmojo maɓɓe no haali ka dental kaka dental kadi kaɓe mottodiri ɗon o dowa wiide min ko haalɗa kon mi convaincaki. donc hara haalirali kadi ngaygu sa faala yon évolue sa faala kadi noon yon seedu ɗum kadi holla cuucar reedu wiya vraiment min o groupe men ɗo mi faala yen seedu mi faala yen séparo quoi, min on joni mi ɗaɓɓa e woɓɓe goo ma minen ɗo min ɗaɓɓa e woɓɓe onon ɗo kadi ɗaɓɓe woɓɓe remplaçant amen c'est tout. daali ko satti kono si tawi woni koya corkutu haala oy ko anndanɗa hoorema pour tum yon haaɓu fino seediron onon on haaɓi fino seediron est ce que ɗum nafay on seede no moƴƴiri ɗum ɓurata arrange son seedi no moƴƴiri ɓurata arrange par ce que yimɓe no waynodira hara ɓe haɓa hara ko c'est à dire ko arsikeji maɓɓe lanni di ma c'est à dire koɓe woni ko wondigal maɓɓe ngal haray ko ɗon woni ko limita quoi, walla ko idée ji maɓɓe ɗi woni feppali idée ji maɓɓe ɗin haqqillaji maɓɓe ɗin e koɓe jokki ko woni yaadali ɓe wawi seedirde saabu ɗum kadi ɗum noon fo y a pas de probléme par ce que ko neɗɗo way noon hande ɗa waɗa heɓa idée tawatara oɗa ɗimmojo ma wona on ɗo idée yiɗi ko ɗum waɗi ha simi yetti on ɗon ko yewtere tu wawata sendidirde ɓe ɗon ko ɗum haray piiji ɗin en fof miɗen duwa wattande yilla anditen enen ɗo fof ala mo ala musidɓe ala mo ala on nden koko enten cuucal ala mo ala ko wiyete ndimu ente hersa kon mo be Allah ni tagani ɗum no woodi ka ɗum ɗon fof noon gollitirte no woodi ka ɗum ɗon fof gollitirte mais hande ɓayoni ko e programme ko ente cuucal ko ƴettuɗen ko ɗum waɗi en ala e junnude ha par ce que analyse meji amen ɗi menen min inne no hawri no woodi babiraɓe amen ko wiyete kon ɓurɓe men andude koko ente koko ente cuucal koko ente cuucal ɓe andi ko heewi e muɗum tawata menen men anda ɓen ɗon ɓen tu wata en faltude ɗum noon ko ɓuuri e ɗum ko ɓuuri e yaajude ko yewtuɗen ɗo kon kono noon komi innata tun wata mo woodo jaɓu feƴƴanede ko haani défendrade ɗon ko haani c'est à dire ko hananma ɗon ko hananma ɗon wata jaɓu feƴƴanede ɗon ko hananma ɗon ko jeyɗa ɗon wata jaɓu goɗɗo feƴƴanama ɗon ko honto jeyɗa iɗa jeyta hoorema taw ɓernde ma nden iɗa jeyi ɗum ɗon wata jaɓu goɗɗo feƴƴanama e piiji ɗi waɗata ɗin ta jaɓu goɗɗo feƴƴanama e piiji ɗi waɗata ɗin no woodi ko waɗirante tawatara ko goɗɗo dirisata no woodi ka goɗɗo feƴƴata waɗa piiji ɗin kono noon haray ɗum ɗon ko immorde mon on fof haaldon fotton joni en fof en adday o analyse ɗo en fof en adday analyse ji men ɗin kono ko hombo jogui conclusion final on c'est à dire ko hombo jogui conclusion on ko hoorejo mo waɗɗen on ɓay on ɗon on haaldu fottuɗo waɗɗon mo hoore hakkille no jaɓi ɗon so on haaldi on fotti o waɗi goɗɗo hoore no gasa fotton e toɓɓe ɗe yewtuɗon ɗen déjà hara hewtali mo kanko hoorejo on si on fait paali kanko hoorejo on so inni on joni komi faala ye waɗir ni pour que wata yewtere nden juutu ye waɗir ni e ni accepte on ɗum ɗon fi wata wata saaju wata ceytane lombo ha ma hutodiral naata hakkude mon accepte on mo ko hoorejo mon o wi on kon si tawi on araɗi fottude hakkudeji mon par ce que normalement mo waɗɗon hoore on fayda kanko koyo dirige débat on koyo dirige débat on koyo wonu modérateur koyo jonnu on konngol ngol onon so yewti si on ari e fottude toɓɓe ɗen ton kanko kadi aray mo andi y a pas de probléme par ce que mo andi na kanko waɗi hoore makko ko woni ɗon
te ensuite mo andi ko yewtuɗon kon kanko analyse mo andi hi koko nafata on fof ko nafata kadi e hoore ko yewtuɗon kon et puis hunko yewtuɗon fi mum ko ngare mo andi koko nafata on fof o so on ari wadde noon discussion e nder on débat mon ɗon ko kanko hanɗo ɗon jonude konngol ngol kanko o fermana on débat on so fermani on débat on ko yewti on ɗo wo ko ɗum ɗon jogoto ɗon confirme on c'est tout donc ko haaldi fotti mais kono ko hedditi kon wata hulu reedude ha goɗɗo feƴƴanama ha o keranama ka handa feƴƴude ɗon fala haray hande on e wawa hattude ɗo pour qu'on se retrouve la semaine prochaine inchallah. N'êtes pas sans savoir que nous étions dans notre émission, une émission qui vous parvient chaque mercredi ou tous les mercredis dès qu'il est 21h ou 22h comme ça entre les deux heures là, nous allons nous retrouver ici chaque mercredi comme vous le savez. Maintenant, la semaine prochaine, on se retrouvera ici encore juste pour continuer ce qui est l'essentiel dans notre émission Nedi et Djikou Djimé. Quoi que vous fassiez, où vous êtes, on vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.